Nag-alokar ang Kongreso hinkadugangan nga 5 billion pesos para pahiluagan ang network han mga pampubliko nga Wi-Fi hotspot nga nagahatag hin libre ganuray password nga internet access sumalakan House Assistant Minority Leader ngan Eastern Samar District Representative Christopher Shin Gonzales. Sumalapakan Gonzales sa ilarumhan 2026 General Appropriations Act ginpili ang mga pampubliko nga elementarya ngan sekundarya nga eskwelahan upod ang mga state universities and colleges kumo prioridad nga mga lugar para ang Free Public Internet Access Program kon FPIAP. Ang dugang nga 5 billion pesos nga pondo amo ang suplemento han 7.5 billion pesos nga ginalukar para han FPIAP han 2025. Ginalauman ni Gonzales ngan pagpahaluag han programa amin magpapaupay han access sa online learning, distance education, ngan importante nga digital nga serbisyo labi na ha mga kulang hin serbisyo ngan hirayo nga mga komunidad. Iyalwat igin pahayag ngan mga residente han geographically isolated and disadvantaged areas kun GIDAS makakapahimulos sa mas masayon nga pagkuha han mga online nga rekurso sugad han government skills training and employment services nga importante parahan ira trabaho ngan panginabuhi. Dugang paniya, importante good ang pagparigon han digital infrastructure ha mga off-grid ngan makori maabot nga lugar para matuldukan ang development gaps ngan masiguro ngan nga tanan nga Pilipino makakabulig ngan makakabahin ha digital economy. Sumalahan Republic Act No. 10929 o ang Free Internet Access in Public Places Act, kinahanglan magbutang hin libre nga internet access point sa bugos nga nasod upod ang mga parke, library, barangay hall, eskwelahan, SUCs, hospital, airport, pantalan, ngan mga terminal han transportasyon. Ang pundo ng FPIAP, tikang ha spectrum user fees, nga ginkolekta ha National Telecommunications Commission, tikang ha mga pribado nga telecommunications companies. Sumalahan data reportal, ikaunsiyan ang Pilipinas sa bugos nga kalibutan, hakadamuhan internet users, nga ginbabana-bana aadha 97.5 milyon. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.